radyo dengi gelen. جنابندن وچان آرد دنگ گلدن باشکودارین هجا ایرو 27 طباق 2024 سیشمه لبروکسل ساعت 13 لامده 14 گودارین هجا منوچه نواروژه پیشکش بکن لپیشی چسن وچه پاریزرین ربرا پوش بو هفدیتسین سالیدان کرد مایک آرنت دبیجه آزادی عبدالله جلان گریکی کرینگه گریلان چالاکی کر و سیتک زرخی و سی درون امها کرد. یکینا شی دوغان زنارجی لزاپی دو جران جهوا و چالاکی لدارخسته. صدو سهمالبات و گریان شنگاله. بله گودرین هجا نهاج برفره بلتنامه پاریزران جبو چونه امرالی جاره کتن سرلیدان کرن. پاریزران ریبرا پوش بو کاربن موکیل خواب بینن سرل سردوزگر کماریا بورسی و مدیریت گردگاه امرالی دان. سرلیدان جالی پاریزران بری حقوق 100 سال رازی و سرک ریزان سرجا فایق özgür erol و مظلوم دینچ و پیکات. پاریزران جبو دیتنا موکیلین خویندن این امرالی Ömer Hayri Konar, Hamil Yıldırım ve İsa Aktaş jî serledan kirin. Ji rêbera po û sê girtiyan 42 mehen tu agahî nayê girtin. Emberê xwe bidin Bakur Rûşlatê Sûrî li Raqa konferansa xwendina parêzinameyên rêbera po pêk hat. Konferans bi duruşma ji qeyrana bajêrvaniyê ber bi Şaristaniyê Demokratîk ve bi pêşengî înisiyatîfa gel azadiya rêbera Abdullah Öcalan pêk hat. Konferans li hola mişwar a Raqa hat li darxistin 108 kesêtên ji sazî û rêxistinên herêmê beşdar bûn. Beşdarên konferansê din nirxandinên xwe de balkişandin ser şirê li herêmê û jiyana alternatîv dîmnîqaşan de hate gotin pergala modernîtê kapitalist êdî bi şer û kaosê xwe li ser piyan digire. Li hemberî vê pergala hemû nirxên civakê ji holê radike pergala netewê demokratîk wekî hêviyekê derdikeve pêş. Ev pergala ku bingeha xwe ji paradigma rêbera bû digire yekem çareseriya ji kaos û krîza li herêmê ye. Hate gotin rêbera bû di parêzinameyên xwe de bi berfirehî behsa pergala modernîtê demokratîk û xalên wê jiyanî dike. Xwendin û famkirina van parêzinameyan ji bo her kesî ku alîgirê aştî azad û çareseriyê ye girîngekî mezin e. Piştî nirxandinan jî encamnameyê konferansê birayê giştî hata parvekirin û hate gotin. Ji bo azadî fîzîkî ya rêbera po têkoşîna li dijî pergala qirkirin û işkencê xwedî girîngekî mezin e. Azadiya jinê ji bo pêkanîna metûda fikr û felsefeyê rêbera bû bawekî rast bingeh were girtin. Di çarçoya pergala netewê demokratîk de li gor îdeolojiyê jiyana azad a xwazî birêxisinkirina civakê divê xwedî derketin û divê xwedî derketin û parastina li jingê yek ji xalên herî bingehîn ên xebatê be. Ji bo pêşxistina civaka ekolojîk, demokratîk û komînal hewdana ber bi avakirina civakê azad û jingê lazim e esas were girtin û ji bo civaka polîtîk û ehlaqî û jeokultûra herêmê li ser bingeha pirrengiya çandî ziman etnîkî olî û siyasî jî lazim e esas were girtin. Belê Mike Arnold jî dibêje azadiya Abdullah Öcalan gelekî giring e. Serokê Konfederasyona Sendikayên Andûndê ya Scotlandê Mike Arnold bersiv da pirsên rojnamavan RM Kansoy û hagot. Ji bo musûgeriya aştî azadiya Abdullah Öcalan şert e. Mike Arnold xelatgirê Nobelê jî silav kir û got wan camêran li dijî tecrîdkirina Abdullah Öcalan derketin û daxwazkirin demil dest tecrîta li Îmralê rabe. Ev hewldanekî pîroz e û wan silav dikim. Ew kesiyet gelekî giring in. Navên ku cîhanê ew pejirandine helwest nîşandan li dijî tecrîtê rabûn û daxwaza azadiya wî kirin. Armanca wan xelatgirên Nobelê pêkanîna aştiyê û meseleya Kurd were çareser kirin. Wan xwest dewleta Tirk bi hevdîtina bi PKK re meseleya Kurd çareser bike. Şêstûneh xelatgirên Nobelê bi rengekî rasteqînî û mantiqî zanîn ku rûniştina li dûra masiya diyalogê bê Öcalan nabe. Haya wan ji nasname û rola mezin ya Öcalan heye. Ew baş dizanin ji bo çareseriya pirsa Kurd bê misûgerkirina azadiya Öcalan çênabe. Öcalan yekane nûnerê gelê Kurd e. Yekane keseyete ku pêvajiyekî gengaz a aştiyê dibîne û ji bo kariber li dûra masiyê rûnê divê demildest were berdan. Mike Arnold herî dawî jî dibêje li tevahiya cîhanê
تگیلاری روش اوجلان ادیم مروف خودی آگاهی نه های هر کسی ج قیمت و گرینگی اوجلان هیا پارادیگمای دموکراتیک اکولوژیک و آزادی خوازی جنه جتواهی اینسیاتیف شورشگر و پیشور و ربویا چافکانی سودگرتنه جبو پولیتیکای دموکراتیک تکوشر و رادیکال جهان گلکز وی و فکرین وی الهام دیگرن به جلانج بو پرسا کرد با آشتنه چرا سر ببه کسی تکی دیار کرده بلنبر خوابدن هرمین پاراسنامه دیا د چالاکین گریلا د وسیته که زرخی و سه درون هاتن امها کرد نواند راگان رو چاپمنی هپگی به داخونه که انجام چالاکین گریلن اشکره کرد درباره چالاکی هوایی یکینه شهید آخین مشته هپگی اف آگاهی دا یکینه شهید آخین مش 26 طباق لهرما شهیده للآروجاوی زاپه چالاکی هوایی کرد چالاکی ساعت 12:47 ده پیکات یکینه شهید آخین داگیر کرن نقاده گری آمده کرن هدف وسیته که لشکری یا تیپا تویوتا امها کرن و داگیر کرک بریندار بول هرما شهیده للآروجاوی زاپیجی گریلانیه جاسری 24 و 25 طباقه لقاده برخوادن آگری جودی دو چالاکی لدار خستن 24 طباقه ساعت 6 و 5 ده گریلانجن لهمبری داگیر کرن کوبر به تونل شهر و دچون بچکی نیو اتوماتیک چالاکی کرن ساعت 9 و 15 دجی دزدانی سر تقامنین داگیر کرن 25 طباقه جی بچکی فردی لدرون داگیر کرن خستن گریلان لقاده برخوادن آگری آمده جی 24 و 26 طباقه 4 چالاکی لدار خستن چالاکی جالی یه جاسری به پیکات سه چالاکی بچکی گران پیکات چالاکی جی بشوازی سگوانیه ده چالاکی جاسری ده داگیر کری بریندار بو هر وا درب دو چپران هتا خستن گریلان 26 طباقه جی لقاده برخوادن آگری بهار بچکی فردی چالاکی کرن ده چالاکیان ده گریلان درونا دولت ترک آب تقامنین بارکری کرن هدف درونا هات هدف کرن جی دوی ایریشی تونل شرده کرن گریلان درون لهوا کرن هدف او به باندور کرن نتنه به باندور کرن ده همان دمدجی دستانی سر تقامنیا لسر درباره ایریشن دولت ترک ام به تقامنین قدخه دجی هپگی و ها گود 24 و 26 طباقه لقاده برخوادن آگری افم تونل شهر 6 جاران تونل شهر یه لقاده برخوادن آگری جودی جی 3 جاران بتقامنین قدخه هاتم بوم بکرن هر وها 24 25 26 طباقه لهر ما خاکور که قادم مسکنه لهر ما شهیدی للآروجاوی زاپه قاده برخوادن آگری بهار لهر ما قندیل قاده سنینه لهر ما گاره دشتا کافیا و گره کن لهر ما متینه قاده برخوادن آره سری متینا و لهر ما سری متینا بگشتی 10 جرام به بالا فرنشر لهر ما متینه ایج قادم برخوادن سری متینا درگلی و بشلی به هلیکوپترین ایدیش هاتم بوم بکرن بله یکینه شهید دوغان زناجی لزاپ دو جاران جهوای ول ارتش ترکیه داگیر کرده خواستن نو دراگا دو چپمنی هپگی درباره به چالاکی دجی داخونیک داوگود یکینه شهید دوغان زنار دنابر 18 و 24 طباقه لهره ما شهیده للآروجاوی زاپ با امورن هوایی لبارگین دولت اتر خواستن لگری آمدی و قاده برخودن آگری بهار دو جاران جهوا و چالاکی پیکات د چالاکیان داگیر کرده کات جزاکرین داگیر کرده بریندار بو سه چپر و کامره که موبسه هاتن امها کرن درب لچار کنان هات اخستن بله هپگی شهیدین متینا به بیرانی نوند راگاندن و چاپمنی هپگی تکیلداری شهیدین متینا داخونیک داگود 27 طباقه 2021 لهر ماگری حکاریا متینا دیریشا ارتشا ترکا داگیر کرده ملیتانین اپوین هجا گریلا چکدار خلیلا بوتان سگیر که او özgür تولهلدان شهید بون گریلا چکدار بوتان او özgür خو فدای تکوشن آزادی گله کرد کرن و بی تردد به فدایی شرط کرن هپگی جمالباتین شهیدان و گله کرد رسر سقواس ناسم شهیدان جو هاش کرد عمر سالگور بناسناف چکدار خلیلا لوانه جدایک بویا ناو دایک خزال ناو باب حسین 27 طباقه 2021 لمتینا شهید بو صادق گوورجین بناسناف بوتان سگیر که لشرنخ جدایک بویا ناو دایک مرجان ناو باب امین 27 طباقه 2021 لمتینا شهید بو احمد محمد بن اصناف özgür تولهلدان نسیبی نجدایک بو ناو دایک که حزنان ناو باب عبدالرحیم 27 طباقه 2021 لمتینا شهید بو هپگی
وها بحثا هر سه شهیدان کرد. گریلا چکدار دناوا مالباته کی عشیره خلیلان آوانه یا ولاد پاریس هات دنه. هینه دزاروکاتی خود گریلا ناس کرد. دجوانی خود دناوا خبات جوانان د جگر 2014 جی دوری ناواره فنگریلا بو پشتی پرورده دسپیکی لهر قاده برخوادنه لدیجی دجمن تکوشین کرد لهنگه که جیر و بجسارت بو. د چالاکی 23 نیسان 2021 اجبو مزنکن هر مازندور یمتینا ده برولکی مزن او دیار کرده بو. 27 تباغا 2021 دجی دیریشا دجمن ده تولی کاروانه نمرین کردستانه بو. گریلا بوتان جی دناوا مالباته کی عشیره گوی یا ولاد پاریس دشتایی بو دما زاروک بو تفگر آزادی کردستان ناس کرد 2013 تبلی ناواره فین گریلا بو پشتی پرورده دسپیکی لگل قادم برخوادنه تکوشین کرد پاش چوبوتانه او پشتی کور باکور کردستان دمکی گریلاتی کرد جاره کدن بری خدا حریم پاراسنامه دی 27 تیر ماه 2021 الهرم متینا تشر لدیجی دجمنده شهید بو. گریلا özgür سرلدان جی دنسبین دناوا مالباته کی ولاد پاریس دشتایی بو. مالباته وی جبر زخت زورا دولت اتر کوچی باجر گرکلگی یا روجاوای کردستان کر. هفری özgür به دسپیکنا شورش آزادی یا روجاواره تبی جوانان دزبته کوشنه کر. دما دولت اتر افرین سرکانی و گریسپی داگر کر و کم کوجی کرن بر خدا چاین کردستان تبلی نواره فین گریلا بو پشتی پرورده دسپیکل هر قدا برخوادرین لدیجی هزین داگیر کر شرکر ده 27 تباغا 2021 ده داما دچو آلی کاری بده هفرین خوین لگیری هکاری دیری شادجمنده شهید بو. بله لگرتیگا بافرا 11 روش جزه هجری لانس ایلگن و سردار باشران هاته برین. انس ایلگن و سردار باشران لگرتیگا بافرا تی پاته تینه گرتن. جبر دلینوس که خود هلبس و ستران کردی نویساندنه 11 روش جزه هجری لوان هاته برین. پاریزرین کماله مافی مروان ای هاده و کماله حقوق ناسن جبو آزادی او هاده چون گرتیگا تی پاته یا بافره و سردانا گرتیان کرن. گرتیان گوتن ایداره گرتیگه دیشش حضران ده بسر قوی شان نگرتن به حنجه دلینوسکین انس ایلگن و سردار باشران ده هلبستین کردی هنه 15 تباغ 11 روش جزه دیسپلین هر دویان برین. سروکاتیه لجنه دیسپلینی یا اداره گرتیگه دبریار خواه به حنجه دشی ویده بیشه. دلیگر نشش حضران ده نشانه این حتی به دست خستن ده حتی نرخاندن که هلبس جگوتن مارشان پیکده مارجوه که بیردوزی پروپاگانده پیکه که او کجه که دیگه او یک مورال و موتیواسیون گرتیان زیده دیگه بریارداری وان زندی دهیله پاریزر دستشان کری که اوش بو گرتین جزل وان حت نبرین سر دادگریه انفاظه بده. گودرن هجا تفگرجنن آزاد تجا دبیجا ام پینو سوان نعرده ناهلن تکوشنا خوام دیمزن بکن. لطخا کلتور آباتمانه جبو شهید گلستان تارا و هیرو بهادین سردان سرساقی تنه قبول کرن. دروجا سیسیان ده اندام تفگرجنن آزاد و ریخصنا دبا پاباجر سردانا تازیه کرن. بردفکا مجلس جنان آدبه پی بیریوان باحچه گود نیا جهوالین ما جمعه مایی مزن کرنا میراته برخوادانه گلستان و هیرو هم جبوته کشنا گله کرد هم جبو آزادی جنه کده که مزندان امی دریاوان ده بمشن و امی تکشنا خواه مزن بکن. سر چوار آتنم سر ناوه تفگرا جنه نازاد از دویم سر گله کرد و سر مقبات ساوه راستی وار زور زحمت روزی زور زحمت انتی در باستبن روزا ناوی حوالی ما اشکره دبن هر روز وقت روزک خمگینی هم در باستکن لی هر جاری تکوشین وی تکوشینا برفره ته حوالک ما جیانا خوش دست ده جی او پاس جی برخدانا گلی کرد برخدانا جنی جی او پاس کرد به و گشت به وقت جن ام تجاری تکوشینا حوالی خی جن دوی جیان ده دوی ریه ده جیان خوش دست آیه ام تجاری جی تکوشینا آن براندن امی براندن جی
Yani emni karın bivejin ev jiyana havala Gülistan ve havala Fawak havala Nagihan ve havala Hero ve havala de Hamur Süleymaniye de jiyana hoşdestaya emni karın bivejin aslında tüştekidir reziyede. Yani emkarın bivejin carekli emkarın bivejin dubare bikin çid bir abide tekoşina wan o alawan evli ardine keve o ev geliyor Kürtçi ev ihaneta işbirlikçi devleta Türkiye ev ticari jibir neke o her timci dvi halide tekoşina ho kurtur bike o ev hesab jiye perse disa asar nave tevgara jine nazat ez dibim seri geliyor Kürt seri hamur havale havala Gülistan havala ve o hamur malbate sav ve بله رخصتن چاپامنه جگوتن شهید کرنا گلستان تارا و هیرو بهادین ایریش لدیجی همو روزنامه‌وانه جیگرا سروکا کمال روزنامه‌وانن همدم جرم بایکار دیار کرد که دولت آتر که دستلادری فاشیستی به مهبه وکی هر کم کوچه شهید کرنا روزنامه‌وانن جنجی برواجی کرن اولای گشتیا ترکیه خپاندن جرم بایر وها دوام کرد راگهاندن دره و نراست بسدم کوبویر جی راست نین فهم کردن مدیا شر تایبت راستین اشکر ناکه راگهاندن ناوندی که تایبت تن آماده کردن جی دوشین اولای گشتیا ترکیه دخابینن دوی ام راستین اشکر بگن اف روزنامه‌وان جبر کوجن بون و چاپمنی آزاد بون هات نشید کردن سروکی گشتی دیسک basın işeci Turgut Dederoğlu ve beja. Devi em xwedî li pîşeya xwe rojnamevanê derkevin û piştgiriyê bidin hem pîşeyên xwe. Turgut Dederoğlu bi bilxis ku Türkiye ji ber êrişên heberê rojnamevanan di endeksa azadiyê çapemeniyê di rêza Dawîdê û hagot. Ez banklere xestinên çapemeniyê dikim. Helwestekî ciddî nîşan bidin û bi çapemeniyê azad به چاپمنی آزاد و کرد و ترک را هفکاریه بکن. دیرکتور کماله خباتکارن چاپمنی حقوق ملسا بارش آلتن تاجید بیجا دشاران ده هدف کرن روزنامه‌وانان نای قبول کرن. ایریشا ترکیه که دو روزنامه‌وان جن شهید کرن ردیجی پیمان ناونتوی ینجبو پاراسنا روزنامه‌وانانه دوی سازی مدیا ین جهان ریاکسیونه که جدی نشان بدن. بلیجن نافچه رانیجی تکیلار ایریشا دولت آترک آلسر روزنامه‌وان جن آخوین واگوتن دولت آترک دستی خود دریج نرخین جواکی دیگه و دخوازه بریا جنین پیشنگ و جهاتی جواکا کرد لواز بکه و تونه بکه دولت آترک جهزر و اراده جنان دترسه جبروی جنان دیگه هدف پیوسته هر کس لدیجی داگیر کری رابه خو ئەبینین ئێستا دەوڵەتی داگیرکاری تورکیا ئامانجەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ بۆردومانەکانی چەپتر کردەوە سەر باشووری کوردستان و لە نێوانیشیاندا ئەبینی هێرشی چڕەکاتە سەر ژنان لەبەرەوە ئێزانێت کە ژنان کۆڵەکەی کۆمەڵگای کوردین دەست ئەبا بۆ ئەو شتێک کە زۆر گرنگە لە کۆمەڵگای کوردیەوە دەوێت لە ڕێگەی لە ناوبرنی ژنانەوە لە ناوبرنی ژنە ئازاوبێر و ئازادەکانی کوردستانەوە کۆمەڵگای کوردی لاوەسکە کۆمەڵگای کوردی لە ناوبەرێ بە پلەی یەکەم قوربانین کۆمەڵ کوژ دەکرێتە سەر ژنان کۆمەڵ کوژ دەکرێن منداڵان هاوسەرەکانی لە ناو دەبرێن دەستدرێژی دەکرێنە سەریان بۆیە لە هەموو شەڕ و تونند و تیژێکا ژنان بە پلەی یەکەمی قوربانین بۆیە داوا لە ژنان دەکەم تکایە چیتر بێدەنگ نەبن بەرامبەر بەم هێرشا ئەمە هێرشێکی زۆر مەترسیدارە ئەگەر وا بڕوا لە چەند ساڵی داهاتووترا هێرشەکان زۆر چڵتر دەکرێتەوە پەیامی من ئەوەیە جگە لە ژنان ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی سەردەم ڕۆژنامە نووسان کەناڵەکانی ڕاگەیاندن حیزبە سیاسیەکان مامۆستایانی ئاینی بەبێ جیاوازی سەرجەمچین و توێژەکان بێنە سەرخەت بەو هێرشانە بشارێتەوە و هەروەها لە هێزی ژنان دەترسێت لەبەرەوەی ژنان ئێستا لە سایە فکر و ڕامانی ڕەبەر ئاپۆ ژنان ئێستا فەرماندارن ئێستا لە ڕزی پێشەوەن ئێستا خەبات دەکەن و هەروەها دەتوانن کە ببنە بەڕێوەبەرێکی گرنگ و کاریگەر لەسەر کۆمەڵگا لەبەر ئەوەیە کە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا و دوژمنان ئێستا زۆرتر ژنان دەکەنە ئامانج پێویستە ئێمە یەکدەنگ بین و خۆمان ڕێک بخەینەوە لەبەرەوەی ئەو هێرش و داگیرکاریانە زۆر قوڵتر و زۆر ترسناکترە لەوەی کە دیارە و بەبەرچاوە.
بله روزنامه‌وان جی بانکرین کو داویل سوجن دولت ترک ورانین روزنامه‌وان تکیلدار سوجن دولت ترک ان لهمبری خبات کرن چاپمنی آزاد نامک جی بالوسخانین ولاتین بیانین لبغداد سفارتین لباشو کردستان رخصتنا روزنامه‌وان بیسینر و سندیکا و چاودرین مافی مروان و روزنامه‌وان نشاندن روزنامه‌وان بحث ایریش 23 تباها 2024 یل سید صادق سلیمانی کرن واگوتن ترکیه هر دم روزنامه‌وان چاپمنی آزادی که هدف روزنامه‌وان نچک دارن و دم کارن خوی روزنامه‌وانی دیکن دبن آرمانجا دولت ترک اما روزنامه‌وانان هیوی دیکن اف بیر نتنی وک نوچه و بمپیکنه که به قید کرن دوی هون بریا قانال خوین سیاسی و دیپلماتیک Türkiye ne çarbekin ku dez jive terörizma siyasi berde o rojnamavana neke armanç. Ev kiriyar teröristiya Türkiye duri hamu prensip o kanun şer umru bahiye. Emli bendene. Hund demek nezde dev bigerin da ku gef u tehdidan jule rakin reyli ber kuşna rojnamavana ji bigirin jibu karı bin karen xoye rojnamavaniye bikin. بله برای روزنامه‌وان شهید بویی کاوا گرمیانی کاروان احمد جی درباره قتل کنا دو روزنامه‌وان جند آخوی بود اگر سی خوری نبه روزنامه‌وان نه قتل کرد سرخوشی خون به هر دو خانواده برز هر دو هفال گلستان و هیروکم که بداخوا بدستی رش لناخوی هرمی کردستان دا تیرور کراون ام تیرورانه درج پیادری او تیرورکانی ترن که کراود سر روزنامه نوسانی هر لهرمی کردستان که بدستی ناخوی تیرور کراون و دلنیا بم امش دستی کی ناخوی تیدایا که تیرور کراون لیره کراون با امانش چون که ترکیه نزدیکی 400 کیلومتر لو سنوره و دوره چون فروککی به فروکمان لوی ودیت ام دو روزنامه نووس تیرور دکا بۆیە گومانی تێدا نییە دەستی ناوخۆیی تێدایە ئەم تیرۆرکردنەوەیش کەواتە ئەمە سەلمێنەری ئەوەیە کە ئەم دەسەڵاتە لە 30 ساڵی ڕابردوودا تەنیا کارێک توانێتی بیکا تیرۆرکردنی هاوڕێ ڕۆژنامە نووسەکانمانن ئەزانن لەبەرەوەی ڕۆژنامە نووسەکان ڕووی ڕاستەقینەی بەرپرس و مناڵە بەرپرسەکانی پیشانی کۆمەلگا دەدات بۆیە زۆر ڕخیان لە ڕۆژنامە نووسەکان دەبێتەوە لە ئێستا ئەبێ هەموو ڕۆژنامە نووسان بەیەکەوە یەک هەڵوێز بن بەرەبەر کارە تیرۆریستەکان کە دەکرێت بەسەریان چونکە سەرەی هەمومان دێت بەدەر لەوەی کە سەرەی ئەو دوانە کە بەم نزیکێت تیرۆرکراون دڵنیا بن سەرەی هەموو ڕۆژنامە نووسان دێت بۆیە ئەگەر بە ئاگا نێنەوە بە هۆشی خۆمان نێنەوە بە هەمومانە بە ڕۆژنامە نووسان و چالاکوان و هاوڵاتی مەدەنیش تەنانەت لەبەرەوە هەمووی کراون بە ئامانج دڵنیا بن لەوە خۆ پیشاندانەکانە بینین هاوڵاتی مەدەنی کراوە بە ئامانج تیرۆر دەکرێت چ جایەوەی بگا بە ڕۆژنامە نووسان کە مەلەفی بەرپرسەکان و مناڵ بەرپرسەکان ئاشکرا بکات دڵنیا بن ئەگە ئەبێت هەموو ڕێگەیەک تاقی بکەینەوە ئەبێت هەموو ڕێگەیان لێ بگرین دنیای دەرەوە دنیای ناوەوە حکوومەتی عێراق ئەبێ هەمووی ئاگادار بکرێنەوە کە کاری تیرۆریستی خەریکە تەواو زنهار بە ڕۆژنامە نووسان ولی 103 مالباتên din ên Şengalê ve geriyan cirowarên xwe Ajansa Nûçeya Rojnivîsaragan di encama xebatên 10 salan ên rêveberiya xwe serê Şingalê de vegere ji bo Şingalê her diçe zêde bidibe û 103 malbatên din ve geriyan Şingalê. Ajansê got encama xebatên rêveberiya xwe serê Şingalê encam girtin û 103 malbatên êzîdî li kampên wargeha Asya ya Dhokiya dibin kontrola pedekê de bûn ve geriyan Şingalê. 103 malbatên êzîdî li Komalgeha Sîbaşê Xedir, Sikêniyê Girzerîkê hatin bicihkirin. Malbatên ve digerin Şingalê jî keyfxweşiya xwanî ziman û ji bo avakirina malên xwe banga alîkariyê li civaka Kurtiya welatperêz kirin. Emberê xwe bidin bajarê Tirkiye İzmirê نوچeke get berdesîme ku li İzmirê di encama şîdeta mêr de 3 zarok hatine kuştin. Hatı diyarkirin ku zilamê bi navê Veşe li İzmirê bi çekî 3 zarokên xwe kuştin yek jî birîndar kir. Çavkanên herêmî ragand ku Veşe beriyan jî gelek suç kirine gotin Veşe di saetên serê sibê de zarokên xwe yên 13 4 û 2 salî bi çekê kuşt yek jî birîndar kir. Bi heman çekê jî خو بریندار دیگه زاروک بریندار راکن نخوشخانه جنازه زاروکین هاتن کشتن جی برن سازیت بعدلی دادگری ایران جزای گرتیگه لجوانه که کرد بری تورا مافی مروانیا کردستان راگاند کو دادگه ها بوکانه سویک مه جزای گرتیگه لجوانه کرد متین
حسنی 23 سالی برین هات راگاندن کو جوان کرد برین گرتیگاه بوکانه متین حسنی سال 2019 ده دما چالکین شرمزاکین دش بر ایلیشا هزین دولتی چاوی که خواب برین دار ببو بله دشوات گرمیان و هولی ده کسی که جانا خوش دستا 40 کس بریندار بون بویره لهره ما گرمیان لدری سینور پرویز خان رودا اداره گرمیان تکلداری زیان انشاوات آگاهی نو بلاف کرد لگوری آگاهیان کسی که جانا خوش دستای 17 کس بریندار بونه 15 تانکرین پترول جی شاوتینه شویدن جی لهولره آگیر به بازارک تایبت یا کلوپلین وسایتان کرد پشتی هودان 7 ساعتان آگیر گور خاطه و مراندن ده انجام آوه بویره ده جی 23 کس بریندار بون هر وها 20 دکان او ده پشاوتین تگوتن بقاسی 10 میلیارد دینار زیان آبوری جی چه بویه سده میشاواتا نای انسانین لکولین دوام دکن به وی نوچه هم بره خوابدن تایلانده لتایلانده لحی و حساس چه بویه 22 کسان جان خوش دستان 19 کس بریندار بون بارانین موسونین باشور آسیا با باندورن لتایلاند لگلک باجران جان آنی آستا راوستاندنه دپارتمانا پیشیلگیرتن آفات یا تایلانده بداخونی که راگان نوبره 625 طباقه ده لحیه کرابویه و حزاز چه بویده 22 کسان جان خوش دستانه 19 کسی بریندار بونه ده همان دمی ده تیگوتن که باران زیده لعیلتین چیانکرایی پهایه و نان پهاره پلاتچ هابون و ناکونسی تهمارت باندور نشته جهان کریه و 21824 خانی کاراستی باندور بونه بله بوی اوایم هاتن داوی بلتن آخوا بخاطری و دم باشه